jing ben sngo padpa ni ka public hearing pala pelong menta ka singi hasnong YAJR East Jante Hills District kabadai halor ka jing thmu banchna ya ka karkhana do bilan Megatop Cement Limited kala yard bed hado kabakun hakani ka public hearing ki volunteer kim shimla aila satiai ki do ki baparsha bandrung shapok ajaka pa pelong public hearing kinong yalam bat ki dukhan jong ki seng balang bapher ki klem yola satya bandrung shaka jaka balong jingelang namar ka jingsha khanglat ha ki volunteer jong ka Megatop bat ki bor pulet ru ki klem la bantela kam yakani ka jingsha khanglat ha ka por ba shak khanglat kalami ka jingenia ni ka khtin thama ha padeng ki dukhan ki seng balang bat ki volunteer haba phai pat shaka jingelang public hearing paro kibla ai ke jingkran haloran san kila ai ke jingkershan bapura ka jingthmu ka Megatop banshna netei ya ka karkhana do bilad hasnong YAJR ya ka jingelang lapanya do environmental engineer jongkatanat Meghalaya Pollution Control Board uba YF lalu ladan ringkat langru ADC ke East Jante Hills District uba jiwarjri bat kiwe ki sarkar rimpat pa kibawan ban pensio hungne ningso ha ban kren tang ya ka phang ka badai ka environment clearance nak bentar ne ka Megatop private limited ndai am bangin kren kiwe ni nan tam jerong si kiwe ki bentar ki pomnya ha ka ne subject bentar si bat kawe ngakwa ban terpan red hakmat yo ki paro ki patpa khantan ki bakwa ban ai ki kren ni kan ni kira orang bah ni kita syang ni ahmad ni hapan sofut ma ni buram nang markalian we la kadai bangi ya support la ni la bangi mot ban kosya aru ne kanu kunu berukom min ya buram ni sngap markalian ni ai kala ki bakwa atensio ne ke hearing bat ni le aru kamtam ban bat ya kapor nang ba baru kibawan ni ki bakwa atensio kene yo keju kala ban tersio ni public hearing kerana perselisihan sisi pak na yang kulai kelum yang baru cerita public hearing di na benar bah ini sama dengan public hearing entah dengan ai dengan trial ina nasional dan kita pak UM ini dan mendejuk hingga ke public hearing detik sabga hingga ke public hearing kaman lai go Henry open day bigger com bagi guidelines dengan hab bagi batai dia sisi to ni dia chong ini ne phaga ui poi hak benta ka beli yang ka environmental clearance processing to and the screening the scoping work public consultation ni sini mi ka public consultation phaga wali dia melang ini yo ya mirjimur lang wiki pada kiwa man stakeholders detik pi jadi kasi ada propose kaya ka environmental clearance nga po MOF ni bahala untuk nasya atau hak bahwa kategori A i kata ni betul yang kata integrated cement plan of capacity 3.3 MTPA clinker 2.8 MTPA cement and 16 megawatts waste heat recovery system by Meghalaya Cement Private Limited. So ngaje yo ukwa khana khajak ipi ba ngabor bor hawala yo tagiwon ki thau khamtam ki public hearing ngaju hi me ka voice long ki kinong chong chinong lele ki tu marjan marpa tade jim de kenjok til yo ha chinong yong ka chinong wajer wa chinong south sky siaw bini woro de ka vidon ko sur mg hagjing to overchan je kani ka plan ne te daw ngana tu ta shra wa yele sitong wan lengba ki luti gu block yo ui kijing kersan lang lele ke support lang ne benta kinong sinong gi en makani ka thao ta kijing itu ka environment cipon ki waklam ngajuang ha lada ke thao ka chispa hektar uye ko wanra ye ke jingba ye woro gri India tengah wi wa thmat persa tenre snya thu iwa ke sarkari hawa elak ki won ki factory ne ki won ki kenja plan ki China tidak em kendon go boy ya tu inde da batayu sibran kamu no yak mat yang ni Megatop de yo hetu loro tidak em public hearing untuk yo sinong yang ilakan arpu yang i
Haduk iwan baru ke ilkanar pu. Yang ilkanar pu ini kelima dor baru ke ilkanar pu IM kemudian gaji umur gaji berkat. Kata tu gaji kersan ko pura yang kami kata semen private limited. Ni dawo gaji kersan level LKI chan itu gaji mentoy hawan company sini. Gaji one company imben kena details mereka kena lekor dalam cina impor. Gaji mentoy gaji nong gaji mentoy LK gaji mentoy yang is jentia was jentia yang i. Bahkan juga gaji mentoy yang kami kerja sedikit kaum yang ki. Kadang teh yang gaji kersan ko pura yang kami kerja senan private limited. Senar yang kami kerja senan plan ini tahu wajar. Kantor kerpa sokar ko pai environmental clearance ka siapa pesmat ka minta pekerjaan kami ni benta kejing mentoy dong kecenang katau waka ilaka waka distrik waka eka state yang iwara kawi nga kawi ukon kenro yang kecenang nga to Cyrus lamare na po sana perdi nga kersan pura ya kami gatop uyok ko ya ke clearance na po ka forest and environment ya uyok ko percina wood ya kejing amkam kenang wa kejing do kam do jam ki kena ki kon kenro ko yang i ku debon ki wanang ustad dobon ki wada biang ki kerdan yang ki hendrai dang bon ki thau nya ki ulu thok ki thok khan nya ki mala man gaski man kapo ni te daw kurpa ka ya ka forest and environment clearance ko ka ya ko yiu chna but hei por am kam do kite kiten ku bre chibon Kau jiu len ikuble Inchamanda kang persao hoy ikuble tidak sao ikuble pi pai pat Haji to baka ni ka public hearing ko yo kuman ni ka sige. Kauna kom sengawa pertimit ha ipi nga to umin lamare kam kasau tene ja lamare ni chnonga kubiang dat man la ka ba snong kubiang. Tengah ni por dawana paos ket ni ke ini te arlet yang suar dek kemana ke dorbar ilaka, osket yo le kelam po ilaka, wa uyo uilat ulai pat ko, ya ketika mekatok, terjadi te hani por la ngayin hani por to sepura wa ukersan na, ya ketika mekatok man ulai pat nanti yo jing man te ya jikmu yang ka. Ni orang ya jadi senang sini guna konsumen itu. Kami juga di por nga wana kau hetsnong yang nggak suklong. Kejeng tersan ni por ya kini kejeng senai ya kini kami katok kini ketau kejeng aja. Kamu agak kejeng dedek ke industri kamu juga pediang nggak yuk senai kini company. Ngalek ira na tani song sebelum hetsnong wani yuk kersane haji itu ya kini senai kini keplan. Kamu juga heti por le begitu wasur perpat ya kenika MSPCB mau nak ya clearance wa snai kenika plan doni pinten ngai persana kini por ya kini public ring flexible tersebut mau itu por kamu membaik place yang bukan berlagi play tengah ka wa kamu siap dan tengah atau love you bare umala kamu membaik senang yang senang kota guna kedau wan ini memang kenu kedau wan yang support wa yang kersan pura ya kene megatok Semen Private Limited wa uya osna dari penam kami Indonesia tuangka. Tegam temam kaum kelam sibon dugu binga kurpada ya ka Meghalaya State Control Population Control Board o sama ka wi kata clearance certificate ya ka megatop semen kram uya of nam kam smart binik te siap koblesibon. Koblesibon nama industry in this area to establish or will be established in 60 megawatt wasted heat recover system. That is the first time I have seen. Then you can shop in Nepal, you can play your lang. Ki pai ba, kamtam ki kantai, ki kena, but ki samla, but ki wahe, ki manpa uro, ki wan chakani ka public hearing, yong ka mega top. In Nepal, same that there's no command go crew, o ye nyakmat ki yong pi uro, langbang, kejing ya luti yang ki wahe ki yang i nado pa loy sketri yang ke laka bak kamte ter langba kejing yo jngai yang pi yang ni ka thain ka dong yang i o roy par go bar yo ki yo kre ye ki kon ki ryot ki yang i chani ka thain
sedang piu yo jangai bat wan rak pi ya kini ki industri ki oper tengah hari por mem de kwa oklam penjrong do wi gidon hi jan ladanga napi emi ke jingkar chan ya kini ka mega top nga kermena jan wo ong i penyo ye kadak kecil wo kam ke jing kerchan lang terakti dak di dokumen go kro wa kini ke jisiat ko penyo pi wa kerchan pi ya ka mega top bat yulutia wa ka mega top umanga gawa pendap hok ya kijing kula pioka tangan di kenten kublai subon